tanda ororechera bakorera ororechera bakorera bachandegete bande barasebisero tindio muya wabari abakorera oyondoretwa abitoira kabaka A special request from our brother Vincent Towi. Our Nyangongo special request to Rojabal. Monto
ononyora engeri yamayaya ononyora engeri yamayaya onsipi wakolire nakobwatie onsipi wakolire nakobwatie eomoyo timokabuya orare no marembe magere motora nekeraike magere motora nekeraike nenyoire mambia ya momo nurare ngayo imawao ora gose umano minto oyo koliro gendo torarane omone nagateba naguturu siense yobobe natorende natogitere rema abumesi watigaire timokabuya orare no morembe magere motora nekeraike magere motora nekeraike nabotwa wanjete como neno wanchile nabotwa wanjete como nguru wanchile bae 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 watigira bamino bae bae darara darara basisenire ababo kwaso bonene tigabono batimuke asembera itukorire keromone nakoirana asamare babuke tochenye timokabuya orare no morembe magere motora nekeraike magere motora nekeraike abantu bane abazani bane obogima bwane bwaerire yendo kwegera chingaki chaino kamole moyo yendo kwegera chingaki chaino kamole moyo keregento kerene chingaki chaye chingaki choko iwarwa nogo kwa chingaki choko iwarwa nogo kwa takolera ya ya oh takolera ya ya yekero wakule obongi mambalo yekero natire obongi mambalo takolera ya ya ema neringana ryokoremya nonyene birero byarenge higoro mambya yaito nere nogasaka timokabuya orare no morembe magere motora nekeraike magere motora nekeraike engaketa abanyamwando mbaira agara konuyo boyo era buge ebatule balia bonsi bakwete por
TV nantanga kwa kumera na bitiko yori ara tumeti ngankai obwaterete ekwa kwa utisone chigachi abona mambya nabo igonkai okongerera otisiti ko endetira kwa tosanga ase obwamo chinsa echigachi abona mambya kuno batera kwa abanyangongo special request yana kwa usabuga chinsa muti bitiko yo kumwanya Tony igonga emambia yemo ekirera ike ndochenge asobwamo igonga bali batanganire taninga intoni batore aba yakubabwa nasengencho ya Nyasaye nero ubange tekera litgo toyo moto igonga naitwa igali aseriyoba no tugerete orogendo turi ekero ura kuri orogendo rwabo egoyinga nkaika ogoto kugete Ngomba karibu sana ati mworo wewe kabukia TBT nitukudia lero kutusanga ase ogwamo tusange amange namanga timeti ngamba lingwa na kwa kusaime ase mworo yinzira kwa tusanga ase ogwamo chinsa chigacha abunwa byantari unga yubatu tikwa kwa tusange kikaye kugere TV ikoro na bugutira SMS yabo usojumbe yabo SMS ya Facebook na YouTube yana tisimo cha YouTube nyara kubako subscribe like comment and share when na we nyara kubako ku watch ikiagara ene support yangu ene gocha igaiga Otisa TV Surprise. Quiero que le la bonga te mueve muvo. Inca la una na ikile. Kumbe na libo koma papa. Yeso surprise yo maneno na surprise. Yeso surprise yo maneno na nche kwemere. Yeso surprise yo maneno na surprise. Surprise,
Tuko
espera ya igaye abandona manyete bonsipiba mochokeye abandona manyete bonsipiba mochokeye nonye nabende mo bonsipiba mochokeye abasani bane bonsipiba mochokeye umanya gonte yo mosachanga kinda como umanya gonte yo mosachanga kinda como yo Ajamarito agupana dame un mito. Ajamarito agupana dame un mito. Diga como abaiga bago y tumbere. Diga como abaiga bago y tumbere. Aquí ni movo yo voy tu mover en el coro. Aquí ni movo yo voy tu mover en el coro. Karibu wana wakati sana mwanzo moja kwa TV chapter 30 deka emirongo enene sano na ibe igore chinsa isatocha bono mambe nkalete ngantule amu asuburu ko TVT era kere ditkoria Thursday to start la throwback Thursday nkalete ngantule amu ibega mwelo morobero Owe boka wakiti metina mkajupata kwa kia utisabile chia bono mambe nkalete ama itibala kumtumana yeweli na babuna butanga igonga mbono tuchagete omurobere pasta awati andara rambalinga banyako basoime asumurobere ekyani metinga amashabiki alifanya kwa baba conducted down irenga chakoro kama metobo okerevi awantebinga tunda Wycliffe Oenda kutinsa maticha YouTube awantebinga morning mashabiki wote wa Otis TV tusonge mbele pamoja na Mungu wa amani awe pamoja nanyi. Thank you so much awantebinga good morning to you too. Oenda barikiwa kabisa bano kama talinga ekya bana kibwakire egambe chebwakire byenche mbogete byatimetinga ale asore naki obogete Geoffrey Oindi 2020 na Agnesara Nicola Kiobegi wanatereka ngeni watching live. Thank you so much for tuning in. Onditi Andrew talinga tuned from Nakuru. Thank you so much. Edwin Ndie kina akorde talinga niko ndani umwana weri wa kutoka Nairobi kangeni besa niko tuned in louder and clear. Thank you so much, Governor Toto. And then from Eldoret Town, Nikondani. Thank you so much. Onditi Andrew, I telling imba hii nyimbo tumuka nomoreve assist me. Agatero kuniko gatero n'abanyangongo. Nkagetenga kwanyare kubako kunyora ujumbe ejo yakoroka nga Onditi Andrew Douglas Orogo Evangelist Douglas Orogo kutoka Sirari Tanzania na wakaribisha Tanzania. Thank you so much. Evelyn wakawa suppress me oh Lord. Shadrack Mbaka na korode antevinga tunde ena Shadrack Kenyanyamo boy. Thank you so much. Antevinga mocheso gatera kwa Eric Mwaniki Ose Jeremiah Lalabuya Tina wata sema sei ahora kininya kwa kwenye digere ringageta usaba ogatero kwa Eric amwali kininya kwa sira ogatero kwa sei kagetari egetambe Samuel Nyanchoka hantalinga Nikondani from Narok. Thank you so much. Evansa Onkoba tune in kwa Timaru in Migori County. Elvin Dan Show na korolire antalinga nwale me ase omorobere Vincent Omusa antalinga monenga Nikondani barikiwa sana amashabiki ba Gonsi TV. Thank you so much for tuning in. Joseph Nyarikina na korolire antalinga Violet Nikotunde from JKIA Nairobi. Salimia watu wa Nairobi waambie tunawapenda sana. Thank you so much for tuning in. Imeyomorobere ogwego kabokera rokere litikodia Thursday. Throwback Thursday timetinga TVT aonererie oranya kwanya rekoba gokunyira Tamionito emita none abatuko tamionito okono gotera bwa Samuel Ntabo amemshirikisha Douglas Otiso ngonga emechando kiriko chiaba kiralitiko Nasawo yorigoroga igatarai ngonga rero kigwa etere chishida ibere isa kutoba isa gukomoyo nako batoko twara tuba isa gukomoyo askerege tubyo gokora rero kwara anchara nambi tori kumanya yasane rubate mipango ya kera omuntu chatranya batoko
sise ni wanogotera okuiga erinde ngochikuirana nchikorera ng'ara ryato rero nara ryato rw'usanga ase obwamo imeyo mu rugero rw'okuboti nabaigokere rintukuria tasne nyaka ogokungunyori ng'a TBT abonereriye ninchunyorete gwakandi chingaki nincho oinyorete chingaki cha maiga ende chinyakora tugusanga ase obwamo whatever when greater minds come together great things happen. Got much that to make it to us, obwamo chinyakora tokorengera chinyakoba tokonyana ebirengarane ase imambiriga yaboneka nako ngotobaza kweba YouTube TV nyarako babo kubwata eke babo kyabo obokong Konyana kurepi ayanete yaki konyana kurepi ayarenete yoti so konyana kurepi osese ni we tata soko ngomoyo osese ni we kawa soko ngomoyo osese ni we otiso soko ngomoyo bana babo barendwa se soko ngomoyo oi mokiwe goro tata soko ngomoyo I know muyore aquí a soko moyo diswe. Goligota,
Yes,
nyoma seino Samsoni akanga Samsoni nyoma seino Samsoni akanga Samsoni chireta unyonywa mirara Samsoni chirebo bisa unyonywa mirara mutako iwa Samsoni nyoma seino Samsoni akanga Samsoni nyoma seino Samsoni akanga Samsoni chireta unyonywa mirara Samsoni chirebo bisa unyonywa mirara Samsoni nyoma seino Samsoni akanga Samsoni nyoma seino Samsoni akanga Samsoni chireta unyonywa mirara Samsoni chirebo bisa unyonywa mirara mutako iwa Samsoni nyoma seino Samsoni akanga Samsoni nyoma seino Samsoni akanga Samsoni chireta unyonywa mirara Samsoni chirebo bisa unyonywa mirara Samsoni, 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 baba, Samsoni. Okungwanja medelira, okongainire Samsoni. Okungwanja medelira, okongainire Samsoni. Okongainire Samsoni tatu, kobekira konuba. Okongainire Samsoni tata, kobocho iwa maiso. Okongainire Samsoni tata, kobeire misi. Okongainire Samsoni tatu, kobekira konumotako iwa Samsoni nyoma seino Samsoni akanga Samsoni nyoma seino Samsoni akanga Samsoni chireta unyonywa mirara Samsoni chirebo bisa unyonywa mirara Samsoni 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 tata Samsoni Okungwanja medelira okongainire Okungwanja medelira okongainire Samsoni. Okongainire Samsoni tatu kobekira konuba. Okongainire Samsoni tata kobocho iwa maiso. Okongainire Samsoni tata kobeire mbisi. Okongainire Samsoni tatu kobekira komotako iwa Samsoni nyoma seino Samsoni akanga Samsoni nyoma seino Samsoni akanga Samsoni chireta unyonywa mirara Samsoni chirebo bisa unyonywa mirara Delira, 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 baba, delira, delira, omosubati delira. Kongainira basomba bomonene bagure, kongainira basomba bomonene bagure. Atigire chingondi cha tata eroro atigire chingondi cha tata eroro delira, delira. Delira, delira, delira. Ongainira basomba bamonene bagure. Ongainira basomba bamonene bagure. Batigire chingondi cha tata eroro. Batigire chingondi cha tata eroro. Delira, 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 delira. Basomba bomonene bagure batigire chingondi cha tata eroro batigire chingondi cha tata eroro etata gatoria mangina bamobake etata kabeke kanisa emobake etata gatoria bagaga amobake etata gatoria mangina bamobake Bokire kwa ngainire bonsi kwa gwelire Bokire kwa ngainire bonsi bagure Bokire kwa ire bonsi okemwa Ngainire bonsi tata okemwa
amabera atata ye delira mosubati delira ye ongainira basomba bomonene bagure atigire ching'ondi cha tata eroro delira 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 mosubati delira ye ongainira basomba bomonene bagure. Karibu wana mwanchumurire abo TV nekara kinantana kara tokumira na igaiga hakukangaline tungi hakanga ni kondani from Nairobi. Thank you so much kutoka Pipeline. Elmeda kwambuka hawa from Lebanon watching live ni kondani. Thank you so much. Ekia baba Lucy Ongondi chisabuticha YouTube Nicola and they're listening from Mombasa, feeling blessed. Be blessed, evangelist. Thank you so much. Akwekanga Sara Dukana. I want from Qatar together with Deborah Kwambuka, Phyllis Obongi, Deb Obongi, Leonida Nyabuto, Charles Longa, Thomas Bobonko, Mago Jr., Liliana Ali, Humble Femba, Blessed Mom, this is the presenter. Minidity Brian Paul, Douglas Otiso, Hailin Major, Nora Bochere, Sophie Maube, Masim Super, Chantal Burgo, Omara Kale. Deborah Oginga waingie ndani pamoja. Thank you so much. Yako kama Saraja Kan Nyangenya Florence Morning Diaspora tuned in louder and clear. Thank you so much. Kiawa Lucy Ongondi, I want to ring a morning brethren. Morning too. I'm new here but I hope sijapotea there. Welcome. Kiawa bado hujapotea. Umefika ndipo hapo ndio speak kwa karibisha email ya Otis TV aigano kunya kwa sisi ni kwa nyara kwa twanya kwa sangaso kwa mo twanya kwa kuenda na advice na boigo twanya kwa watu sisi ni wana matara mansu asaigo karibu sana email ya Otis TV eigwe inkayobo shobesha ya ntangu tune in kama kawa nikiwa Nyango Sokisi pamoja kabisa hadi tamati mwa kipindi. Thank you so much yobo shobesha ntangu locked in kama kawa nikiwa Nyango Soja Reda Masimba ntangu watching from Kahawa West Committee and African James Nyagwachi. I'm watching from Wilson Airport, Nairobi. Karibu sana. Evano kama ntangu Lucy Omondi unapotea but usitoke tena, tulia tu hapo tubarikiwe pamoja. Thank you so much for the invite from Evelina Ogake. Frank Nyakweba, I want to know watching live from Dubai, Francis Medical, na kwa ndio wanataka kuamuranga tunde in ndio tena awa nyumba ya katika baba ichura ime ya Otis TV mtungu na Otis TV family to ante the awagen asaigo aye oyiwe tenga no mugeni oli ya Otis TV to baisa gusuka aiga no waikirenka karibu sana daro nani ngokonera again twiko kumna enda mwamu enda mwamu abantu mbarakanya bo kwatenda mwamu go cyasaba mwamu abantu bari bantite okwana abamu abobe petengo sinakumi. I have a witness there's some place akonya waranga mostly this happens kwa wanawake marwa baigali bakoje ke bakore kigasa kwanya waranga no baisana stepara konya reka kona oni bango kunyanyo boiga akaomenaka kwanya waranga no baikana sta gwige kundi ayekibwaete story ne yawe yatira onde ka bweta bachake yare dibonge italie tabie lero ko bweta ko beke yange kwa bangi abotebanga ngiya busetichiwe sakamo kwanya ranga bakunya gukwana kwa ne story bidai. Imagine you are wasted, you know, time wasted is not recovered. I see say so was an still bakunya kuambo yondenga yarane kabite yanga etando lera kabite yange nyinga ya busetichiwe uachana na maisha ya mtu. Sisi choko stiga bwana kwa korrege tukiama kwanya ranga bangina no we kana stepara ba paisa stena ba kanyere to mete ka chise chiga yane be bono ko inokaka ero no ko gera ko gorachira ko we kasi akali ne tv ngo ngata kwate na yo maite. So let us live other people's lives. I am mwago oikiranete enda mwamu okonya ngo monta kwate enda mwamu kuchia soye
Pero kokorang Mungu amembariki kidogo huko akachaka kale ainomete vitangazo vyake nomete kotereng kolikuwa teno mpole hata wangamba maitasi bakwenda batinga nandi batinga akorang gwachakire aka business barwega siabo neri mpaka nereti abande amaya mpaka nereti abande amaya yani gasiabo barobate onya koira na gutimega lakini barobanya gusikurushimo. Imagine the more wannereti oyo minama bene yanya Mungu awezi kubariki ayokugerete ngango skori gutimoti nebana ekwanyoranga you are stuck igari asotirete nogenda tukanya kokobera unosabirete oyo miranya koira na gutimega no meta sokwenda kwati ngindo oyo minuta wesa kwa successful inyoranga nebanya sign abakuruti nebana you will not prosper nebana kurugari askware ngito kunyara kwa kubusuka any step igase gotiga tumira tugusabira namaya barimo kwata kinyanda mu gukimici y'abantu rero kwa umwana unyarebe orikirwa nyorira akagasi kwangi akumuyibwera bo benga bono mambiende to kumukwana kabocha na shopping oborere mamu abesukari oborere mamu mafuta y'ikinyeni kwangi abatebanga kagicyari kwa kagicyari ko bono tigatwara kina shopping tari ngatwara kina shopping. He or she is appreciating his father, his mother for the good work. Igonga nae, make sure you have that, yani tikatunya arakoba to gutwara respect. To basa gutwara ntamwa. Neba na igumuyana na ki omwana unyareba rero nyoziga, si omwana unyareba rero gutarira akariga. Naye yakumekana na ki unatia bidii kufunza mtoto wako kama sasa omwana unyareba kunali. Naye mambiende be out, yani let us make someone a good example. Tayari mwana unaona lakini mtoto choma vile mwana nyareba. Morote vile ametia bidii amepata kazi, waniganga hapo hivyo baya hapo hivyo tumenya kazi. Ngonga naye unatia bidii kwa make sure nga mwana wako ametaibina na ki naye beka bidii sama somaho ebyo chumeka no mwana nyareba. Tari watch kama benana timba isa kwa nyara kwa ni mwana nyareba because he or she ame prosper, ame move a step ahead. Those no one is perfect, but at least you try to be perfect. You see, I feel to go umontaji kana nana kinga. Nto what 3 classes in life. Naro yoko nyorole nsepi, naro igatua, and naro banga is somewhere yani renkwina. When you are maybe I can say you are from a poor background or you are from a humble background kunanda kibekebya kero muntu metense yigana bwate mecha kero muntu na bwate challenges in life don't make your challenges be physical digakubeka ti challenge chiawo yani mpaka kero muntu wedo cha kero muntu amete oyo ale asitishide at least let us never know dress never go bwate mechano yawo nitigere kuo kyo so ga ucha beke yange ngia beke ko take yagenda mete the way you dress na bo monta kuma na ngoyo akiere ale mechano yoyo lakini kero when you dress smartly tadi lazima beke yanga ye chiribuisa tadi lazima beke ko take chiribuisa na yaya at least nabe yange eri yago ya ikomi nisabusiga beke yanga yago biya iga soka pure soka kwa nyanga over soka when you are in a good look na umuntu ka ko yeye na wata na ki manu nyarebe era is smart karo ko beke yanga yani ko beke you don't care omi chande yeko kuchira mbo whatever otherwise we see a future no kila siku tunatokuwa alogo sembelia so tunyala ko watoko mana na ki one day things will be but then don't go to be turn upside down we say down upside or upside down maybe ndo na wako nyanga lero tukwati kwa nyanga mambiene nyasayo nyala kwa ko sene igo ko mwago dress smartly one of my colleagues ngale sikura anti alienda hospitali kuna kitu alikuwa anataka afanyiwe yabangetera ini gari he was dressed smartly officially yani inde alikuwa amedress kwa abangetera ini gari ya smart gaganye taikeru omuntu oyo mo gukora magwa sakite go chinjirwe bintu documents abwata
akataka mgodi mtu usaidiwe aje, akamweleza kama tayari umekaa hapa sana, tuende nikusaidie. Meaning that from the look on how unajionyesha, from the way you present yourself, mtu anakuheshimu. Enchilelio kubeka changa chavo umuntu okonyaranga amekupea respect, lakini yakerao you don't care, you don't care with life. Metu muntu takoma naja naye warasi, lakini yakera you are presentable, mtu anakuona na anakurespect, anakupea heshima yako. Never kubuati kende, but at least you look presentable. You gotta say go onye ko never kubuati mechando buo, never kubuati mechando. In this life never know you what to do, never know what to create. Now what challenges is true as a to buganga naye bie kutakuwa ati what challenges. Kila mtu akona chakero mtu rabate shida yake. Igonga tuti kuoroke shida cheto yani physically. Kyo yaka yali ngiosa kutia umuntu akubuga muntu yakamenyete bia, lakini kama etinga tishido bwate nchese. Lakini kero kwetu tukanete ukobeka chianga yani like you don't care. Kero muntu ametenga oyo chi stress ya bwate ne chinyinge kwaro. The way you present yourselves matters on how unaishi aje. Igonga when you are from a humble background, kero bwate chishida chiao utikira nyomba kyo soka uchiabu kwa chiro oko ira na wati kuna kunyana chishida chiao kyara kero muntu na bwate chishida chia igonga limu bwate chinda mwambo cha semu chiaba tigatunya ariko batugusabirana awe tigatunya ariko batugusabirana ama yali tukase. Ukiombea mwenzako mazuri, kesho hata wewe utabarikiwa. Kana kwa roho yonda ameanza kujenga mubwatisi, pia chiko kusaba labda kuna shida fulani mokonye mabibani kwa kumanya usena. Lero ninche mambinyarere mambyendenyarere. Ngase gote kunya ko batongo konye na lipasiriko. Iko roho umwana onyare kuko jirani yawe nyare kwa baka a step ahead muombe. Mambyere nabo konyora ngoche kwa Mambiye na bako nyara ngo iri umwana ugo yomukire ku musoni. Ngase gote yatukigenda mo kwa ari umwana ubande umwana nyare bonyara kabaga ko kago move a step ahead. Tigatunya ariko batuko kumusaba kwa tebanane ki umwana nyare bega ya saikire tiganya usko utuma mambiye no metali mu abo kawo cyangwa. Of course atasaidia wazazi wake na akonya abana ba mwabo and at large na akonye community. He will be a good example to the community. He will be a role model gocha sabana bana bayokonyora bakuro mo. Au chikodi umwana nyarebe amepitia shida lakini amesoma amekuwa someone better in life. Wote wanaitikia somo kwa mjembe mno mwana nyarebe. Yani you become a good example in the community. Igonga bali mtukwa atachinda mwa. Bali yokoranga nyarebe onyarire kobaka go step ahead kwanya muna mumma ito mo chimwatinga muna tabaisa ko kurugali asaike yaya amangana ite twaranya leka kande kira kwa rumwana kwa yondo nyare ko bakagoska mu bwatisi mambiye na boranya wala naine ache kunyara ko ba kawo ko watse ni bana sinsa mu cha Facebook na go YouTube na go ntira comment yabo gabu or like or subscribe, you share and then you watch. That is the support. Frank Nakweba nakora de Francis medical nakora Krista Nyanchama awateba kutoka Gesoko tuned in a walking testimony Moses K. Awantalinga morning watching from Mombasa. God bless you. Nipe wimbo usikate tamaa by a walking testimony Moses. Ninyako wangu kujele hotel huko kinda konyora ninyako wa kingo kobeka. Remember your request is my concern. Gotera kukono kuanse okunya wako usaba kinda nyako wanga ninyako hochesa na kumbo nyako wangi hochesa na kone nekala tenga bagenda tako batogo siseni wa email ya Otisa TV. Tinga que ya tata,
kichata na chochire chimbia Ganya ganya ye, tinga kichata. Ganya ganya ye, tinga kichata. Ogera tinga kichata na chochire chimbia. Ogera tinga kichata na chochire chimbia kichata na chochire chimbia Ganya tinga kichata na chochire chimbia Ganya ganya ye, tinga kichata. Ganya ganya ye, tinga kichata. Ogera tinga kichata na chochire chimbia. Ogera tinga kichata na chochire chimbia kichata na chochire chimbia Ganya tinga kichata na chochire chimbia Ganya ganya ye, tinga kichata. Ganya ganya ye, tinga kichata. Ogera tinga kichata na chochire chimbia. Ogera tinga kichata na chochire chimbia kichata na chochire chimbia Ganya tinga kichata na chochire chimbia Ganya ganya ye, tinga kichata. Ganya ganya ye, tinga kichata. Ogera tinga kichata na chochire chimbia. Ogera tinga kichata na chochire chimbia Nibariki tu. Nimechoka kusumbuka na nimechoka kusumbuliwa.
kuteseka, na nimechoka kuteswa mimi, nimechoka kusukuma, na nimechoka kujisukuma, nimechoka mahangaiko, na nimechoka kuombaomba. Nibariki tu, ewe Dadi, nibariki tu, nibariki tu, ewe Yesu, nibariki tu. Wamesema mimi sitafika kesho, na wakatabiri maisha yangu yamefika mwisho. Wakasema mimi sitasonga mbele, na wakasema mimi sitaendelea. Wakasema maisha yangu yamefika mwisho, na wakasema mimi nitakufa masikini. Nibariki tu, ewe Dadi, nibariki tu, nibariki tu, ewe Yesu, nibariki tu, nibariki tu, Dadi, nibariki tu. Utapatikana, ukasema tuombe tutapewa, na ukasema tubishe tutafunguliwa, ukasema tutafute tutapata. Nibariki tu, Dadi, nibariki tu, nibariki tu, Dadi, nibariki tu. Ndatonya urumirwa rumirwa, abantu barumira ngo mubiri. Ndatonya urumirwa rumirwa, abantu barumira ngo mubiri. Baruma ino, baruma ila, abantu barumira ngo mubiri. Babaranga ndiyo mutima, abantu barumira ngo bubi, barumira gasinga chokora, abantu barumira ngo bubi, umbesi habi, Dadi, umbesi habi, umbesi habi, Dadi, umbesi habi. Narosire ndeme chando
chandora baba ana ulgi parora wora ana ulgi chonye tinyakalaga ana ulgi chonye tinyakalaga ana gini ndokech yemondo ikonya baba yemondo ikonya baba yemondo igola chandrok mondo iwe naipiwanga junya sikolita lita baba wora kwena chunya wora kwena chunya iningwe the rose iningwe the rose nibariki tu dali nibariki tu nibariki tu dali nibariki tu Okono batera gwa Vincent kwanya ko kubichuka aselva na kwanya ko kichiza inyene tudeka emirongo itatu na kia na isano chamo mambia timena kaikuwa tuteka wake utisomye china. Have you ever made your mom or your dad proud? Have you ever made your mom or your dad proud? Mommy, no. Maybe you are from a humble background. Unajua most of us tumetoka ile background yenye iko humble. Umewahi surprise mama yako na nini? Umewahi surprise babako na nini? Najua kuna wenye wamelelewa na baba peke yake, kuna wenye wamelelewa na mama peke yake, ama kuna wenye wamelelewa na relatives and they were treated vizuri sana. They were raised very well. Sijui huyo mtu mwenye amekuwa kuprovidea since you are young, amekulea umekaa mtu mkubwa, na umeenda shule, you got your job, umeipea mama yako nini? Yani ile yenye you are proud of. Umeipea baba yako nini yenye you are proud of yourself? Unasema siku moja tu hata mama yangu yani ako proud na mimi, nilimpea kitu fulani. Ama wewe peke yako you are proud of yourself because you gave your mother something, you gave your father something as a vote of thanks. Umetu mwibodi wanatulea kwa shida sana. Mwibodi takuwa ni koranga kwa radleja. Mwibodi takuwa ni arenga kukomenda school. Mwibodi takuwa ni arenga okokorega chingo ato mano yamenye amaisha ayo kuono yani amaisha maya. Not that atakufanya kazi, but kuna zile kazi zenye hangependa wewe kwa mtoto wako kufanya. Umwebudi okoreze kupale ngomo keo tambe ngokwana wakwani wakazi wakindi no go school wasomire bia okoire wakorre college wakorre university kono kwa nyozi bigasi. Are you that type of a child? Are you that kind of a child mwenye ukishapata kazi wote wangabona ushago sirudi? Jero moto we town unaenda hata Nairobi, maybe kwani oleka si Nairobi, mamako anaishi DC. Wote wanganchenka tindikogenda ngase ikabaro gimbaro ngase ikaba tubaro tusinye ina barabumbali abaya gonga tinkogenda seto tine town iko baraki town inkobera. Are you that kind of a child when you ukisha move a step? When you're you are earning. You make yourself separate from your parents. Sasa ukishapata kazi ndio kunjora Bible. Yako ni waraka naye na watoto wako na bibi yako na familia yako. And that is all. Are you that kind of a person mwenye kipwana ndega asibona ko tebanga ante sei to tingo sei to mbali balungi but simba bala mse no okime
Akwa so ta ba ri ba no kim nete. No so mere te kere gen. Ega se kwa nyora no ga danga bono kanti go shago zira ba to no me te na ba ta banga. Ali so bo no nge ba ta nga ali no shago ku atwendi. Se dali ba ri ba no se dali ba to me to na ba ibi. Se dali dali asagi ya so ko be. So ba ne ta uni ko be. Have you ever made your mom proud? Yaani mpaka yeye anajifeel ako na mtoto. Ninki gelikuwa kwa mamuni ni start omi. Usonde kwensi ndio kuletre waki nilikuwa na ozega asi. Ninki kwa kwa mwa uko feel proud. Uma itenga na chena etama ndo mtege. Chena wote tama ndo mtega asi. Chena agati tama ndo mtenyo. Ninki kwa kwa mwibo dogo. Ninki kwa kwa relative yao. Ninki kwa well wisha yago odio kuletre odio gukimiri odio guprovide imbo kukwanya ozega asoni bakwari ndo pesa kwa abantu bali okugenda Nairobi bano kwa runga kwate abanga nisha ko bano tele kuchoro ko kugenda no kwa na movie. You know there's that bond between a child and a parent. Kuna ile bond katikati ya mzazi na mtoto wake. Kwani ranga maybe for example uko Nairobi wakati au Nairobi kwa wakati unaona mimi familia say no what you watch December tunaleta botande tunaleta botande to watch December kwa sababu alipia ni 25 Merry Christmas and kwa ina ni town yao gonga kwa na no mwibo ndio once a year huko ukienda kwa never soko tu you know the best apparent ones ni ile kukaa close na mtoto wake. Kukaa close na mtoto wake. Of course na wale jamaa ni rasio kwa but at sometimes make yani kuwa create time kwa karibu na wazazi wako. Natembea wako ndio kwa temba kana ya wana lakini to wote mwana wacho kwa ni mamu. Mwana ndio chale ko mbicha. Mwana nataka kugenda so mama ngo chale ko ko seningi una mama itenze timaniti omete nga omuiboli korra her grandson his granddaughter her granddaughter and that is the best thing yani ina ra yo moiboli korro mochi koroi bali mo siete ta abana bainu ngamba chikorra nyoko ushago you are not doing the right thing we have waited for these grandchildren. Wali go kwa watu lakini tote kwa mtuma chukua ni mama uloko mwira ni wadi ni sema mama chukua kwa ni go na de kwa ira at least the child day to mwana wa mtai gendo ukonye gendo ukonye baba usiku sibi inerera yani unajua wazazi wetu wanapenda sana kukaa karibu na watoto wanapenda watoto meta bana kibaraba kego kunyanya mama mino wotire abana bali bakuna kumome yani oigubuya oigu yani anakuwa proud na bwata abantu. Do you know watu wengine wamekufa they never saw even their children na abo umwemulia ntako na nyekitari kuri mwana osiriyo kugima otibo mwana oyo meaning that this child tango chima mumu wabo ayo kuna mamu wabo kwa wote mwana oyo alafu wewe mama mino at least amekuwa na that chance to have a grandchild lakini hata wote mwana watu kwa ni mama wote mwana watu kuswe ni mama maybe we are not doing the right thing onyo koroyo mo ba yo konyore gas kwa iba mama mino kwa iba tatu mino kwa iba muntu odio kulembire we are not doing the right thing omo ibo no muntu mengi watu wataka musani okuwange kabisa no mwana no mwibo jongo kwanya kanyora shida no wata basani kwanya kanyora shida boni shida nkomunga utaito usaidizi kwatero musani wao watenda takunya sisi my friend go to ana musani that is when you will know the true characters of your friends abo webene kana basani ba abo otubekema amu otubeketa to mino omwe bodo ruwa tukutana nero kwa kwanya shida because parents there's that love between a parent and a child. I've never experienced a place where at long last that parent
a parent is the best friend. A parent is a close relative. A parent is a very close person. God is the first friend. Your parents is the second friend. You guys say, "Go to the mamu." Okay, kwa nyande guys, what akoso mi what to the mamu. Lakini hata hapa ni kwa kushinda mwangu. Ekaro mwana nyonde guys, uchiri okwan mamu wabo, uchiri okwan tatu mwabo, at least make mamu mwabo proud. Anamfanyia ka shopping omolete. Kwa nyanga ongere kwa katira mamu mwabe nyumba. Aikwa igubobe. Toko ganiriyo yo minage toko ganinga umwana ojya gatira mamu mwabe nyumba aletera hata shopping ya iko ibonga teriya ekaro ganiriyo yo minama mambye na yako nyanya sayo wokonyi umwana ubona yo liki na ima mambye ndo wokonyi ngase go we have to respect or respecting us yeli umwana ubanda akora or respect that step someone has taken in life. Na hayo hiyo tukutete mamu mino tukutete tato mino because bwana wakualiki bwana you are umekuwa mtu mkubwa. Wenye leti mamu mino tene tato mino. Inyora these parents everybody our right. They always wish us the best in life. Yani bako tukandeli amaya. Bali kwa kanibatu mwana wako kawo chani. Bali kwa kanibatu mwana wako kako on the wrong side. Kwa ni tu mwana wako straight. Ape kako prosper ili tukaseli. Iwango mwebuli otanya kusabira mali. Mwebuli no mokoti ngadi gosi. Yo maitenga gatenti yo nakora mu mutako mali. Mwebuli wako kwa nando siko mutoti abashiro kwa is my child. She's my child. Kending kiyo ora nyana kwa kwa. Ngonga omwebuli anti to mwana waye. Kuna timeti ngakindale but upendo wa mzazi kwa mtoto over strong. Ase ko to besa kwa to mwebuli wo. Inyora mangana ali mwebuli ogara abaisi okwana ngabona mwana no ntutire na amusomiri. Onyozire gasibona tangi boleti. Kauda banga hizi ndimi zetu zinabariki na zinalaani. Hivyo make sure ngo mwebuli ogasikulaani. Mendeke ndoke mwebuli ara kwa sai and in future itakufanyikia. Na ndo nyenge ko korekanira abana babo kusaba tukuru babo. Igonga let us make sure amangana ali mwebuli akwana kurasa munuwe ko ave are asu munuwe ave are positive. Then the girls can now positive towards her child, his child. I want him to be positive, never mind a yoke with you. That was I want him to be negative. Or come open Moyoga, I'm going to do with your Gara one, Yanesa Land. Chilan is get you up of what? When you take over and she call a gas Savannah, who Sasaba about Kuru. Guys, let us make sure that whatever our parents says, I'm not going to say someone go chat have a positive and not negative. Then it always a point when you want to quality, what they want to cutting the boat. Of course, that's the idea, but remember, Kerali is your first friend. God is your first friend, then your parents is the second friend. Aboka think another sign bag. Aboka and they are not your friend. You're a shida. You are true friends. Rose R. Now around kutoka Saudi pamoja vayo. Thank you so much. I'm having a morning sweetie in the lock sasa hivi. Thank you so much for tuning in. Yakorokanga Rose Akiribo. Kalsa nombari otondi. I was having a this right to sow, but we must or I must take it. Vale, tuma link. Please link na kuna nyako kiko antikanya nyako kiko share AMKU. Elinde na tukunya kwa sanga ase kwa link na una nyako kwa click ase link KU una kwa content. Is it good? Ekero mwibo diogo akosomi I'm praised as a child. Kwa lengo mwana wokili kwa somi bia waikire school secondary waikire university wa kwa Vegas. Wana yekira ngabona kwa nyomire no wate family yao. Yekira ngo watu to mwibo diogo. Ayika sami yesi ni mama biyo. And that is enough. Look at time you go to one no more. Look at time you go around no more.
Of course, now I know what they can say, but let us make sure our parents live their lives as well as they wish. Pero muy bien, so mi kwa nyore gas na make sure mo muy go na menyete every year. Kasi no mari e link nera nganya kwa kingo tuma klika se link e ringo chega live na kwa to sanga ase o wa mrozi na kara dra on winga hapo jonjo e kia wa banjo ndiko tunda morning lakini niko kwa sana kage studio meeting aenda ki obote antenga pamoja and you have nice points and thank you so much ya kwa kanga Rosie. Thank you so much link nera nganya kwa kingo tuma klika se link e ndo tuna kwa to sanga aso wa mo emabenge ya boni ngando chapto kritika rongene na kianda igore chinsa inyecha bono mambia nya ko ko sanga amona infilme Otis TV to tatanga Otis TV omoyo bigma iga ntoli ko omoyo to kwena na omoyo lituka selituko. We don't lose hope, we don't give up. Lituka selituko to kwena kwa omoyo edina tunya ko to skamoto atse owa. Ngokora narabokire pwe obegaki nakolire mujengo obe naumira magoko papa obe nigonkumetie gose nigonarambere tue nakolire pata obe mayanjwatiransi obogima bwankonyeire obe Nonyana sinkurara ebirengererio Choma sombogo tata Torera mabebe Emechanga Nyerae Chenyora mwati moko Mekoro yale Eichengo keime omoyone Eichenyore ime bunabande Abeire mesiga sabande obe Nonyana mairi bana twalego talerana Tera nonyane sara muteyo obe kaki Niko bakeresimi Elinde bankonya Bandebia karatiga kengo wakeratoli Keririeta Ambia era Wiki ya era Makeresimi, Matebia, Go Baba Pise. Concumetie, você não mulherou na limete. Concumetie, você não mulherou na limete. Emechanga, Nyerae, Chenyora mwati moko, Mekoro yale, Eichengo keime omoyone.
bate Mogera basali batame Abekire pura Kristi Obegaki Bakeresi megote bientiti Yusapise Yeso ngusueli ya emechande Yaditoele Naki ngusueli ya bakangu Wanditoele Nire chabweli vile motu ya nanaro Nire litatuli Bana batumirwe chibase sukuru timbwatikende Shara byana byagure Obe Ningora ngonya Wansi batamire no nyambali anakonya Bana basali we chibase sukuru timbwatikende Shara byana byagure Obe Pasi batamire no nyambali analego konya Yeso muswele emechande yanitaraire Kaki muswele abakango wanitaraire Emechanda Nyeraye Enchenyora motimuko Mekoro yane Enchengo keime omoyone Maroro arere yantoro yane na umeire amayane nigo korwa maira kubatyo yongombo erera nigo muko nitomoyo nigo na sabaragori erinde bakonye basaba enwande ndabu ngoko yugaye ngoko yane basonera ngana yelisi Ugala ngokoya neba sonera ngana lelisi Na mainirwe Kaiya bakonyi wane kiboraru Kaiya bakonyi wane akiboraru Daudi migakare koboria Samariko Nimokereria maisa Ocha sebitunwa Kaiya bakonyi wane Obiboraru Nase olo yetongete Igorones Nase olo yetongete Igorones Emechanda Nyeraye Enchenyora motimuko Mekoro yane Enchengo keime omoyone Enchenyora ibe bunabane Baito! Walgure ya beire bobe karasoka! Moche koga nyadata. Monginoli Naomi, golerale. Monginoli Naomi, golerale. Bururubunga somoyo, golerale. Bururubunga somoyo, golerale. Gobe. Monginoli Naomi, golerale. Naomi. Monginoli Naomi, golerale. Bururubunga somoyo, golerale. Bururubunga somoyo, golerale. Monginoli Naomi baito, golerale. Monginoli Naomi, golerale. Bururubunga somoyo, golerale. Bururubunga somoyo, golerale.
mariga aye nabeiro musani bwa mariga nabeiro musani bwa makweli aye nabeiro musani bwemejando gaki nabeiro musani bwemejando gaki nabeiro musani bwa bokongu gaki nabeiro musani bweme banyani goko iwo ngababura kambaroro banyani goko iwo ngabantu gokwerwa bale banyani goko iwo ngababura kambaroro yambetire ni kweli yambetire ni kweli yambetire ni kweli yambetire ni kweli yambetire nabeire ni charapa nabeire ni mamapa nabeire ni charapa nabeire ni mamapa monginoli naomi korerale korobonga somoyo korerale korobonga somoyo korerale naomi monginoli naomi korerale monginoli naomi korerale korobonga somoyo korerale korobonga somoyo korerale Nabana baya babere obe apere como gakoye obe kaiba korubanganye obe bagande te abande tata ni nyumba ya yeyonsi tata baike te abande obe apere como sira tata Nabana baya babere obe Naumyo tigara bweka tata E paro kolera baba tata Ese abande obe Santa manjiri nonde tata Akingo ira nago jiga Akingo ira nago jiga Akingo ira nago jiga Akingo jigo kwana Inkingo jigo kema Inkingo jigo kwana Enajete na bana Enajete no mogato Nabeire li charapa Nabeire li mamapa Nabeire li charapa Nabeire li mamapa Ururubunga tomoyo Gorirale Ururubunga tomoyo Gorirale Naomi monginoli naomi korerale monginoli naomi korerale korobonga somoyo korerale korobonga somoyo korerale Anjolira makongwaya anjolire Yambetire kayabele Yambetire kayabele Ururumbu atabataja Cheko iwete Ururumbu atabakuku Niche niwete Apangumbu atabataja Niche niwete Ururungu iwete abakito Niche niwete Ururumbu atabamito Niche niwete Yambetire ni kweli Yambetire ni kweli Yambetire Nabeire li charapa Nabeire li mamapa Nabeire bari mopa Baito ente yaban Negaki ente yaban Indikango ikaka Indikango chika Indikango ika Obe Ururunga tomoyo Gorirale Ururunga tomoyo Gorirale na
Onginole Naomi, Golerare, Gororomonga Somoyo, Golerare, Gororomonga Somoyo, Golerare. Maito! Tanto di Goira, mai soy goro. Gorera. Chiamo a batata muyole. Non avevo con si para. Ya tocco le mani qua per dire, ya tocco le mani, ya tocco le mani, ya tocco le mani qua per dire, ya tocco le mani, ya tocco le mani, ya tocco le mani qua per dire, ya tocco le mani, ya tocco le mani. Sana umuntu mwenye tistiringa yetemantole asoba muna wenye tuleta tukubato siseliwa emambe na ya aboni gatimetima aye which kind of a child are you ainayo ligwa somutiko kagendo kanyorega sukaiba abayibuli babo se ainayo ligo support abayibuli babo ase kira egento naya ejirani. My friend, yakuwero yo minrobe okubanya niko baganko mu one step ahead. Kubo sabira no kia. Yakuwero yo minobi yakoba sometimes nabo ara ko baganko konya kuba at least he or she is some steps ahead. Asaigo tigato go bese ko tuara enda kwa. Omoibuli owo no moibuli owo. Nechebe bunari. Nechebe omoibuli owo bunari. That is your mom, that is your dad. So let us respect our parents. Nyara mkubako sanga ambo na inche meya autistic sisa mchafe mkama YouTube link nera na nyara kwa kingotoba klika se link yeyu nyara kwa to sanga ase obwamo. Ebalino akaba nzelinga please can you repeat the agenda kyababa mubutu yoge awantelinga komo kura mubweko mubutu yoga. Thank you so much for tuning in. Please can you repeat the agenda? Jawabo ina balino wake. Nalgo kwana igali tukodia lero nga. Abantu mbale kiburo ko nyoranga bagwa chinda gondo cha sabali. Akoranga nyarebe gon mwana oyo nyara ko ka so nyarebe ka sori kidu kumwanga tiraga mbale nyomba oyibugobe. Tibene ko toba bakukaninga oyo mwabuta abaisa bosukane. Tabaisa butwara amagendere. Baravuga ninga barabanya ko amagenda bari Karo sabere to yo mina maya na ina boy ga magenda ba ko ne sa ne karo sabere to yo mina maya amagenda ra una ga boy ga anyar ko ka ko tira igonga karo ko arno yo mina ga ko ga ta ko arno yo mina go tire ga ri akre ne sa ga mu yo e ga di na do ko ko ne ko ko ne ranga ko arwa je go tu e tirani auna re ranga ne ra pie ko gwa te ga karo ko mama tu pie ne karo ko ti na mo ne tirani auna ro go ta ku ne ku ne ta kia kwa ika kawo chukuri ge gari bokonya nga kuru kwa matu ya boroto ni bokonya nga to ko bato bokonya na mtwe ase itwe wana nenge go chiranga kwanyoranga atafami umano nyane ko ka somiru and most of the time okonya nga abantu banya ko ka successful in life by teire tishida au kwanyoranga muiboli and struggle kufunza mtoto wake mwana yegoso mbokora university konyore gasi ogenda guse Nairobi anyore gasi wabantoro onyoma utwara abacu abana
inga ako changu kwani mamu mabo start to mabo once na iya watu wana usere Christmas na babo chabache ila na ndela donga e bondi erika tio mwebo no mwana yoye nigere fa wetra access ni mamu mpaki ya mkwaile kwanya ranga mbaro roka utoka kupa iba babo mutwa de fami oika oeba mamu mabo oeba tatu mabo yo struggle eti komeso ayembu tukioni aina yoli okonya umwibo yo samne je kwanya ko bako wa successful usina yoli okutete umwibo yo atsabuke sina ko nyana nga umwano ko bebe Nairobi utso kwani abaibo bali metenka iko umwibo yo ko paraparare ga sina ga usibale ndoli place mwana kiata na basali baya konyoranga mamu mwabo semo gonda ko sele chinsa abwate senkole male ngena no kukombina mara kale sama kana mamu mwebo ana hepa kusalimia mama because of that nga mamu mwabo no mchafu wale mbona arule mugo nga sasa anaibika kwa ibigana na mama yako mzazi na baba yako mzazi mwebo wono mwebo ni cheme kasi yako kora unyere mamu unyere tato donc tu sike abo baito na neka kwa very successful ko bese ko mamu ko bese ko ba tato mino Francis Karecha Omari aonde kwa Nairobi timu kubwa liko ndani watu ndani ya hotel na Amerika wako live na watu wasante na wapenda sana ni Francis Omari timu kubwa liko ndani. Thank you so much for tuning in brother Francis timetinga aye kwanyako twara ekesi me kwanyako randi bitumne bigabi wapa kwanyango mwana so biku ando kutaba ko bad kwanyako randi bitumne biga to wapa at around where you are. These things do happen umwana ko likonga ndo oeba habayibo sai usiki atire kana wasani bae akanyara mamu mwabe kaseri amugondo nera akora ko kaseri ko polisi na bangwate maraba kwanyango bontate tuko kwane ko mamu mwabo no muchapo ngako soka bona nakia basani bana bakho uinere mamu my friend uinere gato because inera ko temba ka kwane ndara kwane rechia kwane rekreke to school fees baka bona kwani ngoka tikakwa nchumu yani style ende yonsu mwiko yokali baseri ende yonsu mwiko yokawa do you expect your mother akora obisi ende to kumwacha na yoko to kumwacha kwa kwanya na suki ya bebe naye ora ekera kwa be successful nayo go change mamu onya to kai ti aibu naye pie ko mo yana bwerebe okoba as long as kwa your favors ningi ta ko likera ndi ma onya to te mamu ni akuna ngara ko likera mo to go chira mo reka sia ego eso samusirendo orro kana kwa be successful mamu ni nega sia na kitera kunya we muri abai para kuchika sia bomba nale Ojo mo likero moto go chimo ko na ko nyanga mo do ka ni ma you go respect your parents kasi ile ndio nsubo ko de ga ko akre ne sai ngam bia mo naro ro tamani ko ro mamu mo ra tin tamu ai kwaro de mamu mi no ko no ro da ba chu ro da ba na but you are not proud of your father, you are not proud of your parents na yo ra ga mamu mi na ro ka mu sa ko tamu ko ke ya ngo mo ro ya ko chi sa mo ya Utamo ligetu mundo kuchira mugondo kama uteteka na sisi kwa kia kurani ngo nayo ora bisa kwa make your parents be clean nayo ora make your parents to live a very good life by supporting him by supporting her kadi njira yoko mutu hapo watu wesi ni kama taikimu kwa tibes timbu atibes liko time tingana wako nyoranga mitandao ile ina ya itimeti Okajara birthday ya mamu. We say for example, we celebrate the last holiday for celebrating Masujade. Tume tiki kwa tumele kama mamu tume tia mpesa ndali. Misi tia mpesa ndali yeta sisi ya mamu mtuse atatu. Usega asione yoko post online yoko tafre ngo yuma mama I celebrate her as my Suja. Kani wo celebrate yuko no celebrate with actions. Celebrate that person with an action. Ndio kuna neno ya kweli mimi ni shujaa wa mtoto wangu. Na kwa post kiombe ndio mtoro ni shujaa na yeye umedao moyo ni abange waitu kwa smartphone. Mimi ndio tumia hivi video vio scroll video.
tani ko tukoso online yo ta ko ligere mo mwana ne na post ya tukoshia de yani motomera kamyaka muti mauni motomera karibu te mauni tegando ngole gari kuota na yo rero I celebrate you as my shujaa yani mwiko dia kwetuye hata ngo mwana one ananijali mtoto wangu ananikumbuka ila say go how do you say yani umetige tuteke shikana shina I wa post mauni no na karo montaro ima mu mi celebrate but yaro mwenye na tata online ya sasa ranga kwa mu post tu kwa celebrate as a shujaa motombere gento ya kumenya ngo mwana one nangu sa at least boy kanga boy ke kamo mo asinda gere kamo liamu ina ere ra ya boy boy kerare angena bana ba kerara angena ba chukro ba kera mora mo asomo go but when you are happy ama tukuyu boy boy wale na tukuna ko lakini karo mo te stress ako ko nyoro na mwana one na kusoma kia kwenye ko nyara kama tukaya se okuru subere se ga kunya ko kia lakini kerare happy ama tukaya kwenda kwa haga kwa beta hivi diskepo kuma tena ikiwa pamoja from Saudi Arabia. Thank you so much for tuning in. You don't let us appreciate our parents. How do you appreciate your parents? Keep one over to me with you. I feel proud of you. Keep one over. Do you know other people who are put among what we got in the name of you can make land there are paramount answer. Oh, my God, you make it. Make her a very successful life. Remember your parents. Make her proud. Make Nere Ayubian and Aguate Umuana. Nere Naibolite. Tell you what you are going to go to your own. You cannot know what you are going to do. Or moment of stress, no fire, say, and say, make it no much. And you are going to do one or two and here. Make her answer you make up the decorating and one of them. Letane kiga enyumba yega numalo no ngachire akko yubiya God say God let us take good care of our parents at all age they need us kinero mwibuli akuba netimono and ka diayo ga netimo kera ko be successful me tamna matka ko nyawo ska no ko nyawo kina umwibuli ya myaka ya nere ko nyawo ske go ngam no ko nyawo kina umwibuli ko na ngenda ko nyawo ko na ngenda ko nyawo anaendelea kukula chumvi mwekelele ngakeli yani he or she is not able gukora kibasi meti akufanyia nyoro umuntu kumukora mutomere nabo mwana umutega ndolanda birabana beri akoibya nk'umuti kurana inche ningi boleti ndo bashaka abantu bato gutubikana abayiboli baito. Do you know mzazi anaweza kukasi na hiyo kitu ikufanikiwe Lenda amangana kunu ase umuntu w'umuyiboli taweza kobe kasi lakini yakuwe ni baraka takunya ukwana ile baraka chikunya ukuira ne taweza ukwana chiave kasi inaweza kufuata waje teko ukwana kana na bako ukwana kana saba na wao ngonga tuchunge huu ulimi unabariki na unalaani make sure umebarikiwa si kulaaniwa. Manganango jenchiare tata manganango jenchiare gaki abarenga bagomba lero ngogonke barabana lenga bagomba lero ngogonke barabana abarenga bataka lero balejitachiri abarenga bataka lero balejitachiri abarenge gotwerwa lero nekoro abagachete abarenge gotwerwa lero nekoro abagachete abarenge bachaire lero barabaisimiwa abachaire kenyoro lero barabaisimiwa abarenge korundia mongote ni chitaoni lero bono
Mungu, ukisema ndio Yesu, hakuna
unene nasi. Ulisema utatenda mwenyewe, shuka Baba ututende. Ukibariki nani wa kulani, ukiinua nani wa kushusha, ukijenga nani abomoa. Baba, haijalishi ni majira gani, ninafahamu utatenda. Shuka Baba kwa huduma yangu, shuka Baba kwa uimbaji wangu. Nakuhitaji, nakuhitaji, nakuhitaji. Okuona otera kwa Evangelist Dorothy Kemunto kotelanga atilia uwepo wa Yesu. Kristo ngatenga tone ko to sinwa imambi enyere ya boni gatone ko to sanga agre atotoigonga twa nyane ko to kumanyanga umboigoli no muntu wengi ase obulima bwa ase kile mpiro para make your parents the first priority. Kwa very successful to wese kwe mamu to wese kwe wanatumu ekiagira onyere umusani wange kabisa. Kwa nyaro mchanda mamu nero ato mwenera ko mutanga ko nyego na oboyori no muntu wengi ase obulima bwa. Nebo ko ngati muri yo unero musani nani kwa siri kwa kanisa todo nyasaima asikregento ngaskrigento wa penya senseyega nyasaye nere ubwate okugwa nero manita skrigento ke wa na seki lakini ayo ubwata biburi bonsi yana koba respect your parents asikregento no biburi wane ko ka obukara appreciate him appreciate her ekyagero moigori nere kregento ase obuguma abwa. Thank you so much, Team SMS, Team Costa, Team Meeting, I'm going to link Nera, Nana, my friend, not racing. Avalino, I can come for the link now, Team Meeting, like Watamagochi. Nara, Barongo, Sambo,
My friend, erin kino erega bunya ko complication keju inchuma iga aikwanya korora umwana osomi bunya ko ka hueta alafu tukira baibo ni baya kera ko die kukura teranga umwana akagenda akanyorera hasi akayibamira binavye kana yarorenga akamorera akamukini akinye kero umwana yeganye ore hasi mama mwana gachi ko mukwanya gatabanga kyo yakakora yatimu manyeti imagine uko kana mama umuntu imagine umuntu yegame travel all the way go senko kisi mpaka Nairobi chile ko hiyo mwana waenda hiyo mwana na sirete gochi mwana anaenda jia chite gochi akwete ntamanye travel from all the way from Kisii to Nairobi ochile wokoligire naye mwana ngai go senko achite gochi kumba nugwate familia ogi achile go kwani go go le leita wabata kwabolinga umuntu yekengine kengi yacha koraga ibi imani yo mama umino go kwana nyora erengere lyanga umuyimo lyoyega kararu bo bwege nando myakwira na all the way to simangana kya kwana ko basubunwa na kyirengere umuyimo lyoyego anyara ko baga kwerengere ibinya ekero ko sel mama umino kunesesi ko bakwanya ko bagokonyura igasimbi wali kibona kwa wero muntu mwana mtu konyera mama umino cyane yasuma mu binete ko kinene turi kwinyura bone okubona byedes babiro umuntu mani ubonga umuyibori nerekere ase ubuzima bwawe yunise bwo kumona akore abanyino bake nakore los around ali gaki abana bambike family ndero mando y'abatukira tobe cyo kwinyura abayibori nabo community yakorukana los thank you so much kwa maoni yako ubonga umuyibori nere kurebe ariko banga umuyibori yo wotayo ngo kimanye kimwana ngayikiza munekigana ngo ngayi overe kisa munekige bolingo na musayi nobwate ekibwate nobwate bali y'ubutari nobwate basi uko ngo mu myaka gatatu litiko ase elitiko nyanyera kwa kusaba ukwabira sensane yana ile mitambo kulinelanya kwa kwira na imaiga ase obukirano igase igate nyanyera kwa kusabira abayibuli abayiga anansi ase bali bako kiwo koira nyanyera kwa toko basabira litiko ase litiko bigakoro kanga Anoint Studios watenga pamoja watanga mzazi ni wa maana kabisa igonga umuyibori nege tukia maana ase ubuzima bwabo abalina akawa ntainga the Bible tells us that we shall honor our parents so that our days can be long upon the land which the Lord our God has blessed us with. Thank you so much for that verse. Yako kanga ebalina wakigonga na Bible letter tukero sigete isona nyoko ama tukawoni bakugenda kwa comment lakini ukidharau mzazi wako ngako bakora ikasi yako wondo bano kiyogo cyanga tende ko kwanya kuba watambara my friend ama tukawunira ko nyako bakawo kia yeka rosi yeteso na nyoko ama tukawunira ko nyako bakawo kana thank you so much Evelina ogaketina orinaga mtalinga ndani kama kawa from Kaumbuga Chubaseto pamoja hadi mwisho. Thank you so much for tuning in. Team calls kuno tira nganga imwa tamagotchia nyarakoba ko kulikasa limgendo nyarakoba ko kanzelinga. I know see ko munyi yo sina yo dara umuzazi wako because of the work now. Nirega se yo akwaze yo ko dara umero ne kwa nyorira best. Ine ara yagera to bakti. Ine ara yagera to kabeke yangingia. Nara yagera to kabeke gyate kyo kagende school ngiyo basoma byo gaeta bono kwazikiri. Igonga umuyiboli no umuyiboli
Umuiboli. So let us make our parents proud. Mama mbira ndiko nyaranga naenda kuibulete. Kia sara kwenye kusana ngatu mwana onigenda no mwana yuyu. Kama sasa kwa wako kwenye kukazi kila kitu. Kwa ame tena you don't care. You don't care about him. You don't care about her. Nga umuiboli n'omuntu ogw'engendo ase obuzima bwa Evelina over here. Hello. Hello, good morning. Morning, ni aje kia baba? Niande kabisa. Ainche mbuyande awa sore mbokiete. Abwakire buya Nyasaye yote igoreye. Gonga na libuya toko mubaka kira litugo. Kabisa. Ibona lero nabwate omujadala nga omwana naro kunyora okini bubuya. Osoni bubuya okolde school okire campus university oyetro nyoje gasi. Ogenda usegasi use Nairobi anyora obulungu mubwaga chamchake family. Lakini wana tari gochinyira mamu mwabonka. Aho dabanga uko ushago hatuendi. Bago twaumira na mamu mwabo ose December lyo kadi bago chenga ina nande ye Christmas yele ali bago tanga wasi kwenda ushago kusalimia shosho. Ndako ila wana baende aba barava nene. Ngakwenda ushago limoigo. Nande ngara bago ikabatu mutabe bona mbali chibenyura oboigo. Aikwanya korri kesi nyeke yani mwana wa familia oikaigo kanyo ile gasio kwanyora ngwa tuketabo ibo. Nekene, taringa nanya korora. Nekene, nande nokere mpaka sai, nande togaste korora mpaka boni. Ikine gendo kero. Wala toteverindana naki, bade yaro mwiboli, nabwanele togosi. For example, bonante, example kengo kengukia saba nabamura. Omwana omumura wansi asomire anyorire egasi 99% n'omoigo okoinyora omoigori okonyora for example bono onyorire family abarende ntirikobabekera amagoso nche tinkobabekera amagoso aro sing'encho toramanya efamily eye babwate naki ekobacontrol nabo oranyora omomura oyo are omuyapi nabo ainyorete abaibori baye kabisa lakini omonto bamenyete nere ekenyonyi ekebe atagete ere omomura oyo akonye efamily yago chisobo lakini tatageti omomura oyo ainyore abaibori baye abo esegere abase koborora empebu. That is why otaraga ki omwana omoiseke nanywa nagenda saragende kuika nyore ng'ana ki omoibori noyo bweng'encho omoibori nere mambo yote nando ochikonyere stage ya gwakesiri by the way gaki namari gaki amae na then akia gwakesiri gaki agoteba omwana ono alafu kwama kuboro kwamotuguta imagine omwiburi oyo nere yanyogerete mpaka waikire boni ayo tarenge gocha koba omonto alafu kwama kuroro kwang'anya of course nabo kung'anya rende kurusino gabo lakini goikonyora omoibori nabo komora rende lakini onya tori kwenya keri obwate egeke obwanire tosange n'omoibori esing'encho omoibori nere oyo bweng'encho Bona nje gotana naki omoibori abwanete gosika nababunarare nagotogonyera nakwana aria amara bete nari nabokwire nakwerenge gose n'omoibori nakwana bunarakwane abara nabokogechi goikogechi oinere oyo bono otache omotugute for example bono totenaki bono gwatwarire rende family yao kwanitwarire naki ogocha kwamuorokia ase abageni abo bao bono goika omocheki
narie kero komosokia ase abanto naye kworrekana ng'ana ki naye nabo mobwekaire enchereria okwerosia naye rosia omoibori bwabe abere kwene ekio tugucha omoibori alafu into nkerora naigwa endamwamu gwakwanire endamwamu but rero nde bisake tindabwate omusabe endamwamu omanyete endamwamu nembe endamwamu eragoite mbuya noba omorogi gwakotwara endamwamu nembe once kwarora ng'ana ki once narora Violet rero agakare buya kamegete agaisagete buya omanyete once gwatoneire omonto omanyete eyio na endamwamu egento eki Nyasaye abwenerete atoruserie ororo amaene endamwamu nembe for example bono iga ng'ana ki wagantana ki omwana Violet akona kazi ribaga ogosaba Nyasaye naye akoe yago gokoigwa endamwamu buna bono Violet akona kazi analinga nini hiyo ni kitu mbaya hiyo okonyora ogwasete enkoro yago orabase gotwara chiari saa sitinde sana era kaka endamwamu ekogoita nche ngosaba egento eki gaki Nyasaye atoruse ikera omonto akoigwa gobekera omwana onyarebe anyore egasi gose ekero bono omonto asikire one step Nyasaye omwanchire ng'ana inche tiga ngachie enyomba engiya kwanyora nka ejirani yabo mbari batari kogania abande basike motuko nabere igo omonto akora nonya na amasomo okora omwana onyarebe oetire omonto kwaigwa endamwamu saba nayoyoga akore ki nayoyoga aete omanyete egento nkero togochia naki ogotonera tiagotonera mwabande tiagotonera abana babande saba Nyasaye naye akoe tochorore ng'ana ki mwabo Violet bagachete permanent totobwate eyamaraba oigwa ote ng'ana ki gaki nainterende totarenge gotwara buna mwabo Violet hapana ni kwamba Mungu pia na wewe siku yako itafika naye rituko ryago nditerike kera omonto abwate rituko riaye nabere igo egento nkere togochitoeba ng'a omanyete kero gwasabeire oyo omino amaya naye Nyasaye akogosesenera ebuku terigototera ng'ana ki blessed are the peacemakers mbasesenire bari bakobwaterana n'abamwabo igo ebuku yokangototebire buna ng'aki tosaberane intwe ase intwe naria amatuko aitare abamwabo tari enchireri togotwarerana endamwamu mpaka kwanyora omonto omanyete okonyora ochandegete sana ekero obwate endamwamu buna nyarebe rero orosirie echabati rero nengokage rero rimusu riarure rero rimusu riechabati komenya batenge gakie bono ayo kwebekera stress ime yago nyarebere kare buya kare buyere ayo okonya gwechanda busa abana bago mbarasoma kwarora abanyarebe basomire kwaigure endamwamu ng'a gaki nenche abana bende batarenge gosoma inki otagosabera abago basome ribaga riokoigwa endamwamu saba abago bakoigwa Asante sana ekiababa for your maoni yago aya mbiyamana nakire ng'a imbuya mono egento nkere oyo minto abalino bakanyaka ko bagakumuri ng'a onyabe ko bagakumira ndo tinenche ng'abyankumira nabo konyora ng'omonto tari agwancha ng'abona atukana mitabo igoribaya nabo konyora ng'a omuburo okinire onywomire lakini omonto anywoma nero gakare egesirani erataete ebinto bionsi by'omugaka oyo akonyora bigende sobo sobo agache lakini omosacha sobo tabaise gokora amagete igo ng'a naye omomuro oyo naye okonywa monto ki ogocha koreta ase efamili yaito nori okogotebi ng'a seito goika oragache
umara kugira gushugurikira mamuni umuntu araba ku drive to a very negative way muka gopira kini abo tabinga say no je tingo tachi tindi ko Nairobi say no tindi go tachi nando yote ko no kwenda say no ayo ngene tuko kwa na ko nyora nga Nairobi muka ka ko nyoru kushari na lo metu na ko nibaga 70% so be go gonga make sure umuntu yokoleta na kiara no dio go chacha ko tabinga say no ndoli go você não olha o antes de fazer bichão, se não antes só ko taina neki ya tura enda ngo tuchikora na mamungu ya tura enda ngo tuchikora tato mino gorira tato mine yanga tugenda tuchikumukwana kurama amo mine yanga tugenda tuchikumukwana igonga abantu tumenye tanabu umuntu nobona ki tekyawo koina nori ko tabinga sei to no kora agacha kwanza mamu mino kora muti tato mino kora muti yeah that is not the right thing nyoro umuntu yako tabanga kora muti ka onaro kinetu mumuro yeka mulene onaro gara to mumuro yeka kanyora bese yoko tabanga kira agenda sei igonga we have to do these things equally anyo musacha nyore pesa como te una 50% 30% yenda sei no onye ko tait na sei na nya ko ka ko support como te 20% yega tira ara yenda sei to na yeto to kineri aga ainaro amma gendero ngage tenga to na ko to sanga abre ata to twanya ko to semania kwera nanda sei ka detali e tambe to vai sono sta ko Otis TV. Ay,
omo kuna patima ya maiso obe akarara Raramna abana bakumwarira chiake kerago so Yerusalem kale tigere igoro bago chenga bakogoka bono akina kile natali ombia Wanasame mtoto wa mama anakuletea ingine. Nabii Elia aliwaita manabii wote jamani, ili wajue ni Mungu gani atakayeabudiwa milele, ili wajue ni Mungu gani atakayeinuliwa, ili wajue ni Mungu gani atakayeabudiwa. Aliwaambia sasa muiteni Mungu wenu. Wale manabii walianza kumuita Mungu wao jamani, wakawasha moto wakimuita Mungu wao. Elia akawaambia muite tena, huyu Mungu wenu amelala, muite. Manabii wakasema wacha tumuite. Walimuita, uko wapi? Elia akasema leo lazima tutambue. Elia akawaambia lazima tumjue Mungu atakayeinuliwa. Sikilizeni hiyo. Manabii walichoka kumuita Mungu wakasema, Elia sasa muite Mungu wako sasa ili aonekane. Elia akasema ekeni maji mwage. Wanabii wakaleta maji wakamwaga mara ya kwanza, wakaleta maji wakamwaga mara ya pili, wakaleta maji wakamwaga mara ya tatu. Elia akaanza kumuita Mungu wa Yakobo. Elia alianza kumuita Mungu wa Ibrahimu, wako wapi? Mungu, 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 nakuomba usiniaibishe. Mungu, nakusihi usiniaibishe. Hapo hapo Mungu akaanza kumjibu kwa wazi. Mungu akaleta moto karamba yale mawe, Mungu akaleta moto karamba yale maji jamani. Wale manabii wote wakashangaa wakasema, sasa huyu ndiye Mungu atakayeabudiwa milele, huyu ndiye Mungu atakayeinuliwa milele, huyu ndiye Mungu atakayeabudiwa milele jamani. Sikilizeni hiyo sasa. Mungu wa Elia umeabudiwa, umeinuliwa, umeabudiwa, wewe ni Bwana, umeinuliwa, umeinuliwa jamani, umeabudiwa wewe Bwana, umeinuliwa Bwana, wale manabii waliungana pamoja na nabii Elia, wale manabii waliungana pamoja na nabii Elia, walianza kumsifu Mungu aliyejibu kwa moto, walianza kumsifu Mungu aliyejibu kwa fire, waliimba nyimbo za kumsifu Bwana. Kila mtu aliimba kwa lugha yake jamani.
waliimba Kiluya, wakaimba Kikisii, wakaimba Kikamba, wakaimba Kikenya, wakaimba Kikale, wakaimba Kijaruo. Kila mtu alimba nyimbo za kumsifu Bwana. Kinachonipendeza watume wazungu walikuwepo, wengine walianza kumsifu kupitia Kisumu. Hapo sasa ndipo mwana wa Mungu akainuliwa sana tena zaidi. Na hapo mwana wa Samueli mtoto wa mama akasema kama wazungu walikuwepo lazima ataimba Kiingereza. Sikiliza vile wazungu waliimba. Karibu bono karibu sana mwajumugega butistini nandi twanya kwa kukumbura no plotero wa Samuel ntabo kwanya kwa kukumichoka asende kwanya kwa kukutikideka isano lolitisa isano na mocha bono mubasumba litina twanya kwa batogo sasutiwa chinsamnechigale umetiyari nge TBT umetinga watogonya kuinyurania ngatinga kichakale na kichale nyakati za mababu na mababu zetu chisokoro ne chisokorolya ariko wate sokoro yago you are very lucky weta bantu mbali wakeke chisokoro cyago ariko wate babo mino sokoro yago kwamo ikange chisa chindo gosoma ibintu by'ebikoro ibintu by'akabire kinga cyakali yagiye ko grabaro rombo kabone abo ko ikaranza na byare frio como que sokoro kuranga inori ngo igena cyeko kwa sekezi
que música italiana prima chinegi acha ikawa watu watanga direct translation kwa Kiswahili tu ekebusi. Kuna tunaita utukozi, kombe kwa Kiswahili tunaita kitoko aseke Kiswahili toko kiruka kikombe. Nege kombe aseke usi aseke tu ala kwa sokoroni chaitange chata tebinga bintu tena kibia leo kwa aseke usi. Ndo wate ke musika kombe, oyo kuora pineva emiba yenu au naye ko wochaira kwantebi abere atakora to kunya ko bato ko nyura na to kunya ko bato ko semani nyenche ya moyo ko nyura yogo tebani yogo semani yogo sanga asu wa kuna to kunya ko to kumanya abere atatorere nari ngukwaniranga enda mwamu na bwo nachiza estudio ya bana bali bago chibatuza bayibuli babo kuko abe successful to kunyura bwo ngasera batwane ko bato kumanyanga umuyibuli nere umuntu wengintu ase ubukuduba bwabo na chiame na unera ma unera tato na sego ko waso kuduka abayibuli babo na batu wate chindamo mucha sabantu chindamo mwetiga tuzikeme kwa jina la Yesu. Wate ndamwamu igase chikoja lero yetigera abo ndamwamu chancheli ndamwamu teli engia meto ko rumo ndo so tene yangi ngia wate mu kitia musicibesa meya bayara andusi yesaya kumukumu ndi tukase yivuko ayo genda tawo ko wori ke yarusi he or she is struggling very hard to get that money anya ko ako basna ya ko beke yangi ayo sarante para ko gwa ke temba ko bori to barati kama gororo ukonya kubori nganya nenga jabu kia besa kagure yanga naleberero ne kya kali smart naleberero ne galia achira naleberero no kugura atarira ayiga syawo ne kere yuko ikaranza para konya kugamba abantu my friend people are struggling to be grateful. People are struggling to make their children successful. Wano mamambia no konya mwana nyale ko sombiro oetiro chire skulu ingia kwanya kubori meya ko chakusichiba sako muri school kwanya mamambia ndo chire skulu erengi ko kumanyango moyiboli oyo he or she struggling very hard umwana oyo yagende skulu ingia mamambia that ko ayo karante parabu you are getting losses, you are wasting time. You know, time wasted is not recovered. You got every minute. You know, when you go waste 1 minute, you go to your team, so you recover. 1 minute a year, actually. You go ask Jesus, you got 24 hours. 24 hours per day. You got every minute. You got it egas. Tell you we can answer, but I don't know one when you never let school get it. I don't have a unit and do it. Yeah. Jesus, you go side bar, now go. Digia struggle na imani mwambie ndoko nyumwano nyale oe konya ibi komo nyine kandi go ikaranza kuja muteba ngale ra kabete yange despite pero nesu ya kabete ikinga ko konya ndonsi ayo kunya kuliga ni ngale ro ni sata tete male ro ne ngale akali utare ro no ko uraru ere gas ma pre de kinga ko konya ndonsi kujo kunya kugamba ere ko diari ayempa ari sana tumu kanyere taro dela ro nyanga kiabege tu Ororero ka yaru sibe so gore yange ngi. Ero ka yaru sibe so ke ominera buya. Isaran saga abu ko genda gutira uchima kama kia. Kwenye gutira uchima go yonde ka kwenye gosto uchima. Kwa maana kwenye kuyo ka yaru sibe saka kama hatireni yo. Samaya wankole ire, wale kwende tire, saya ninkolake. Samaya wankole ire, mone nwana ninkolake. Wakaire nyimbo, boyo bobui. Wakaire nyimbo, nyimbo ya chinguru. Wakaire nyimbo,
makumia kingwa imokia nyimbo narore vikona kingwa imokia nyimbo narora tibesa kingwa imokia nyimbo amaro irabuena kingwa imokia nyimbo amagata buena imokia nyimbo asibire basiborua kingwa imokia nyimbo ato banyorobo kingwa imokia nyimbo ato bagoka kingwa imokia nyimbo eze ya buena kingwa imokia nyimbo nebikona byatara nyimba na irwe nyimbo nyimbo na irwe nyimbo nyimba ya monana na irwe nyimbo nyimbo na irwe nyimbo tarere nyimbo nyimbo ya saya nyimbo ya monana nyimbo haya nara mosambo nyata Musa Yesaya mokorerete kamoboria Musa ningi timanye tinga aekware boja nga nchenyimbo mesanya gako bagako ejo kwikaransa para kugamba abantu ejo kwikaransa para koranga nyarenge atikyaberetere ejo kwikaransa kwana amongana ateye asenyi ejo kugenda kunyoma wete mambie otinde nyimbo ki Nyasaye anyareko bakagukwa Nyasaye akweka amaboko amaguru amaisa na kirege lakini ariko bikorera mbere imagine you are wasting those things obwata amaboko lakini totetiko chimugondo obwata amaguru totetiko gendeka ntotiko samusana ibonga Nyasaye ukobwa kindi kiyonsiperia nyareko kwa au muntu mwakoba toriko bikorera ibas iboli nche nyimbo ku Nyasaye anyareko bagako ukonogotera kwa Eric Mwaniki ebolingo nyimbo ku Nyasaye anyareko bagako kwa onyene yogotera genda nyareko bagotera buri bakirete bya Nyasaye mwete gotera samatera ninjira ya muyo kurangira akotobya ingeza ali ya Nyasaye onyene ne yo kolika malika kabisa kero muntu naire ekipaji yatumya ko batoko bikorera emerebo agatebani nyimbo katabwa meganda gatumeke nyimbo katigati ya Misiri abana ba Isirayeli barekorera arewachandua baada ya Musa tumeke nyimbo koirokorua amone chinguru tumeke nyimbo nitena koire Tama Nyasaye tumeke nyimbo kore bikona kigati ya Misiri Farao ekerere iwete sakaweke nyimbo nsekare ngiti Farao kaondoka kaburi keke kiabaire anyana bibagacho chingimbo chiabo chikamerwe nyimbo sakawe nyimbo kabekerera macha kabamanyinda nyimbo ikabe bikona na itaba ibana irwe nyimbo nyimbo yogotera na irwe nyimbo nyimbo yokurangia na irwe nyimbo nyimbo yababani na irwe nyimbo nyimbo yabakirisiti na irwe
negesija amarwaire tire enire mwanya banto montoboka mwae ende mirimo bana basemenya n'abayibori bakire gasi obe namane karetera unsemeremo Oli merororo, ogi mawerororo, natire, gima negesija. Bana batigara boka valera, mami yabo wabanyora titaoni, bago saberera, mwabaroka chichokora, ya kairia ruera baba. Ogimobo ngochenjibole ero bwaira mambi bwakia ogimobo negesija nachire mwana mito nachire airina basachire ogimobo negesija nachira maine nachire no kwenye nande negesija
Timo Bondege Sija. Okono botera bwa Vincent Omusa kwanya kwa koko minchoka asembyo kwanya kwa koko tekia tinsa isano nemo nitudeka emirongo ebere na isano nemo chabono omubaso tumetinga kwa minchoka kurwa ase ekibago ekiabo gose mbono wekire gati umete mbali bwa chekire satare ko bali bachete mugondo bono ngoinuka bagakari Aigira bakororire mwandarire subscribe wabona bio oyagweka nga Vincent Omosa yenda YouTube nyako ko subscribe ase channel yae na baba to baisa ko subscribe ase channel ya Otis TV ndetse nyako to subscribe to nande nya comment ya unenge tukiamana se to subscribe ge comment yago like share wide na bwo kwanya ko bako ko watch akego na itukunya ko to subscribe to ase obwamo bali mwarengete bakabona mubakari utukoine kabona iga bali ngomo godo bakora siria bana lunch Gambaganire nga lunch ere engia na mushabiki on spray Otis TV mubaisa uskakurwa Otis TV mwese na nyale kwa inko baganire lunch ere engia bali mwe kire kati yetu bago minyoka ara kende tamon ande onyala ko bago kuira ase ko bago kyago buna butambe team SMS team call sa team silent mwese pinko bakira ingambia muno asukuna ko ko tiona eme ya Otis TV yatumira neli tukolia antine sai karatu ansere betubona tisa cyane cyane ko tikonga amalega cyatere kidaika isatoiga kinyara ko chikuraga chinsa isano nemo nenusu cyabona mubaso asitoje gukora umurubiri gwe tukolia rero inyora rero twabwate eboka bokie TBT ngalete ngakona ko to wenje kwana ko to semania kwana ko to go sesenibwa nabo kwana ko to sanga abere atwe kwana ko to konya na evirengere byo eyemo asitra yemo go se ase intra eyende really proud na ko da telling a hello community kondani ndani. Thank you so much Esther I want to from Ogebo town and kondani okay, thanks for that song thank you so much mashabiki anaspi nimba ntemwespi Tospatanga Otis TV omoye pia sego to baisa muska kurwa Otis TV nga emero yende merore yero gutunya ko bako kuriye nabo gutunya ko bato semanya ase ogwa makulenda siboniga igongo tabanga bye gingo batirana gotera kuriga iga okomo kuranga ko bako sinya chinsa obune kigachi abono basobye ko genda lunch ona ko bako lunch ere engia hasiru kubaganiria buda lunch amashabiki ane oiski ane ko benyoringa ai kwanyare ko bako so Otis TV ntaberi abandi ngamangana ari yo wosese ni wamangana ari yo ko boka sasoka nigo ko yanyora ime ya Otis TV